Aliki wasigalo kemudian tudah madecek-decek kirimun di purata mak jenne. Kemudian tauka yaro patongkone ro pasampone yaro galunge. Napa kitu dan tabacange yaro galunge bismillahirrahmanirrahim. Wikapituratu arwa puluna enam. Muamma'nya. Detonale si jam. Tapa masiles yang gota Ia koma pesbui telujang. Angka pelatih na kumulata. Indo na pelatih pemohong. Jadi anak tapak belian. Jangan kiheran. Sesuai katunga surya sedang 5 mak dikana pak belian mana. Memang karena Indo na pelatihnya. Pelatih internasional. Jadi aja tak boleh nata ibu ya. Ibu. Jujur ke ku anata. Kalau kita jujur kepada anata, insyaallah anata juga akan jujur. Tapi ya ko engka nata maka doa hati asal siruntuki bacaan maka da masya Allahu la quwata illa billah. Masya Allahu la quwata illa billah. Jadi ya ruta bacaan nata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alana ummata khairil anam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, seluruh anggota majlis taklim, hadirin hadirat yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama lo ni'main atau pada syukur maraju sesena tu fung Allah taala. Nasabah famasina tuludi maneng. Alhamdulillah kita hadir bersama si fulung rilalana ya onro kamina malabi'e. Rilalana ya masjidta untuk papole seddi kegiatan. Ya naritu peringatan Maulid ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan apa salama suku menenung masari ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang keditu mancaji Nabi kami na mega umat na tama di dalam surga pamasena pongala ta'ala. Maka Nabi ta inna ahlal jannah naya lisak na suruga mi'atu wa isruna saffan 120 saf 120 barisi 120 jiji sama nuna min hazil umma arwa pulona jiji yanaritu umma kuna sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nariko 120 jiji 120 sab di sana suruga pamasena pengala ta'ala yakunala ni umma nabi ta'arwa puluh najiji siaga manita sesa. Ibu siaga manita sesa patapuluh manijiji. Ia tak bagi-bagi hadirin semuliakan dari seluruh manusia mapamula Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti peluang jamaah masih al-muhajirin sangat besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah. Samana wita ye mata pasurga maanan. Ye. Luar biasa. Ya. Salaun dan papa salam suku aja tapajar itu masalah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina tu malam biki hadir dari peringatan maulid ke maulid yang lain. Baik itu di Sidrap, di luar Sidrap, bahkan luar Sulawesi Selatan. Rata-rata mega hadir dari kumam maulud tawe yanatu makun rita. Paling mega makun re hadir dari kumam maulud tawe. Wani ye kega mega orangnya tu makun re. Makun re dah. Iya. Padahal makun re taruh pura naruman nasu, pura masesa, pura maga. Tapi bisa hadir di sini Bapak Ibu saya muliakan. Ekorannya nak gilau sisa. Iya. Magi nawat di mega makun re hadir nare kuma maulu tahu Bapak Ibu. Karena yang paling gembira, yang paling bersyukur karena kelahiran Rasulullah adalah makun reye. Dulu Bapak Ibu, sebelum janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal sebagai zaman jahiliyah, wanita pada saat itu tusakku insaniya Tuhan. Ribata-batairi tu makada tau moga ya rumah kunrai watuero. Orang tidak yakin bahwa wanita itu adalah manusia sesungguhnya. Detoga na tanya, detoga na selesura mi bembe watuero. Tanya toga selesura na ontai. Orang ragu Bapak Ibu pada zaman jahiliyah apakah wanita itu adalah manusia. Ya Quran mana sah, maka dia Quran mesti tahu. Tapi kalau perempuan pada saat itu hadir semuanya pada zaman jahiliyah, tusaku insaniya Tuhan. Ibata batang itu maka dia tahu moga kasih rumah kunre atau tania. Nah, karena kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu tidak ada nilainya perempuan. Nak kasih riseng kita wenare komimana benena naluru makunre anakna. Bakaliwa sirina akan sepuluh taala korang malabie wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Yako yareng informasi makada janji anakmu naluru makunrai mabolo ye tapan yero ambokna onro sirina itu lari makde mabela kurumi masalah onro sirina sabamagi lahir anaknya nasaba esana lahir anaknya naluru makunrai karena kasih risa tahu yenar madari narekodena le perang yero sirina nauno ni langsung anakna. Jadi cara nariolo nareko engkana nama kunrai na pudani anak nama kedana tolo joka tolo rekreasi anak bini anakna mariu ni kasih anak rumah kunrai na tiwi ni joka tegi na tiwi Bapak Ibu oko sidape na jurangnya ya koloni koro hadir sebenarnya ada sirepe naru depe na wirin naru jurangnya yar tomatuan na langsung ni natanda paling mundi anak na terutama kuro jurang ya rumi mati kasih anak na magi na kona sabaliwa sirina na sa magi makunrai anak na itu sama jahiliyah Bapak Ibu. Tapi engkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkana itu talle Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mancaji malebbi iya rumah kunraiye.
Bahkan engkau wajib menjadi pemimpin, sehingga biasa kita lihat engkau makunrai menjadi kepala desa, engkau makunrai menjadi camat, engkau makunrai menjadi bupati, engkau makunrai menjadi gubernur. Bahkan ada perempuan yang menjadi presiden. Magi nawa di maklum Bapak Ibu nasabari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu semuanya kaya kumakokoe engka tahu mimana benena naluru makada makunre anata aga napau alhamdulillahi rabbil alamin. Minimal 51 juta. Munripin na si Ratu. Munripin. Ya. 50 mo jono. Magi na jadi 50 juta. Nasabari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia Bapak Ibu. Masoli ang kena makunreta na sa magi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi tu makoke tu rata-rata matan rewang panai na tau. Kebiasa purumaye makunrai boting 1,5 miliar uang panai na. Tapi cedek mi uang mahar na. Asal nak sompana kan? Padahal sebenarnya Bapak Ibu yang bagus itu ia harus sompai perlu mega. Magi na perlu mega sompai. Nasabaya tu sompai Bapak Ibu makanja ifake berusaha. Ya kumiluki sukses usahata alai modal pertama sompana binita mancaji modal awal ya usahata insyaallah berhasil ya tumatu. Sukses ya tumatu jama-jamata insyaallah. Jadi kanjana seandainya wedingi mega sompata ibandi uang panai na. Seandainya wedingi. Tapi makada si makundai taga na medo ibalanca. Ya begitu. Bahkan nareko engka tu malasa ladde tali yarusumpana benita taliangi fakbura insyaallah masija sauyatulasana tu malasai. Yamir persoalanna. Yamir persoalanna Pak Pura ni balu. Apalagi ka pembahasan maco-co teman-teman timanu ye ide nagaka apa dah. Maloloy lagi dinaris sama kada minimal oko pegadaya monro. Ya minimal oko pegadaya monro pina puri balu. Ya, itu mahar Bapak Ibu. Tapi dena wa dia laru yaru mahar ya koderin lo madece kubenita nasabayaru mahar apuna simatana ya tumakun reye. Tidak ada haknya suami di situ. Sehingga seandainya terjadi perceraian, maka mahar itu adalah harta bawaan daripada istri itu. Tanya punana lakai. Jadi dia na berhak yaitu uranewe lakai mali ya rumah na benena kana apunan na benena. Seandainya misalnya mati lakena itu mahar tidak menjadi harta gono gini, tapi dia menjadi harta bawaan. Karena itu adalah milik daripada istri Bapak Ibu. Sini na tumalab bingki hadir. Yaitu natu nasabari magi na malabbi yamalkan salawat Jibril. Nasaba iyaru salawat Jibril na pakir itu mencaji mahar Nabi Adam alaihissalam tempo na napubayini ritelah Hawa. Jadi maharnya itu Nabi Adam ukubayini ritelah Hawa yang itu salawat luri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yaru tempo na ifancajingan Nabi Adam benin telah Hawa ta pamilu nagesah. Pak liwa cantikna ni te yaru beni caluk benina. Langsung milu nagesah. Yang paring Nabi Adam, dina wa dum mugesa ko denum purang fubene, ya kumu fubene mesti maharna. Jadi Nabi Adam bertanya pada saat itu, ma mahruha, aga maharna ya Hawa. Maka jawabannya watiru as-salatu ala Muhammad, yaitu salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Pak Guru ni ke Pak Guru masalawat yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ma Pak Guru nyiru salawat ke panggutan Nabi Adam sampai salawat itu dikatakan salawat Jibril. Sebab malaikat Jibril pertama-tama mapak guruan ia tonaro menurut sisana tufandite itulah salawat yang paling tua. Ia nur salawat kami nama tua, kami nama pertama itu salawat Jibril karena itulah pertama-tama yang diajarkan kepada panggutan Nabi Adam alaihissalam. Aga salawat Jibril maka sallallahu ala Muhammad. Ya tolong salawat kami nama ponco Bapak Ibu. Ya puna na baca surata makun reta mustalim salawat tibil kulub. Malampe-lampe ya roh. Ya pokok salawat Jibril ima ponco sallallahu ala Muhammad. Cuma biasa ya roh nariko na kilong yan anak ina tambay mundrinna. Maka dia anak ta sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiga makan jak ya roy si baik online. Makan jaya. Makan jak memang. Ya. Tapi dia nak kena juara. Ya corona serta pura juara 2. Pokok kecamatan Baranti luar biasa. Piku carane yamal ka salawat Jibril Bapak Ibu. Ia narito kopure masam paja subuh tawe persis purata mak bereseleng sebelum berobat udatta. Ia netu duduk tawarruk asana, ya saya duduk tawarruk. Ia ro yako patut tung ya ro aje kanata kemudian patama ya wana aje kirita. Asana ya patama ko ya wana. Tapi aja tali bela. Aja mau lalak dari rumah su. Nakoti tawi. Gay pokoti-koti. Aja na teliwat belana Bapak Ibu ya. Sedang-sedanglah. Ya. Itu namanya duduk tawarruk. Nah sabaya itu tedangilan na sempajata 2 mi. Angka duduk iftirasa senna, angka to duduk tawarruk. Ya ko duduk iftiras itu dangnya jeta sebelah kiri, kemudian patetungnya rajeta kanangi. Itu tawarruk iftiras asana makasoro angka yang retudang ya ko tawarruk ayaro makrona pesuwi aja kirita ya wana kanangi tapi aja to sina liwa bateta titi pangkat tu matahia akhir samana samana melot mana leu ye pakan jagi mutu bateta tegak, tetap tegak hadir yang saya muliakan. Ya kumatahiyaki. Ya. Sini na tumalak biki hadir. Napa ya roli mata. Jaji memani modele. Na ya kumatahiyaki. Ya kotoko ki pole sujuta menre. Tapa jaji memani limata mapa ku modele na. Munri pi matu napa menre makura. Aja nak kulimata Jaji memani tepu memani modele na. Maka kenapa kimatu asyhadu an la ilaha illallah napa memre.
Tapi aja na tapake do si makuhi. Pangka tu lagi. Sapa ka basikna. Pada ko sapa izingna. Apalagi na rekodena mabiasa si depeta, jangan terlalu banyak gerakan-gerakan yang tidak terbiasa di oleh orang. Nah, kau lupung kata rekata, ya pelan-pelan lah supaya dia nak ganggu si depeta roh. Ya, ia kopura ni bersalah Bapak Ibu, sebelum berubah itu data dulu tawarruk, terutama ko sampai subuh, tabaca ni masjid salawat Jibril wid kasiratu makul-kuli. Kasiratu? Ini ke-10. Kasiratu Bapak Ibu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ya ko pakai ki bilang-bilang. Sebab ko yimi lima tay pakai dia dari sematu kada putaran kesiakan. Ya? Kemudian madari pusat ki boleh ko gama pamula atau boleh ko si. Ya ko pakai ki bilang-bilang Bapak Ibu menyama. Apakah bilang-bilang langsung model makor biasa ro, mak biji-biji ro atau digital itu boleh hadir sebenarnya digunakan. Ya. Agawa serena Bapak Ibu nariko yamal ke yaro salat Jibril insyaallah malumu pakali nuanta. Dia nama rejim, dia nama susah. Malumu atau tungata urusata malumu hadir semuliakan dari komandanung ya salawat Jibril. Apalagi dari asalnya patung kekir sampai 5 waktu tak. Mapamula subuh loro asar maghribi sampai isya berarti 500 yang mana? Engkau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makdai man shalla layya fi kulli yawmin 500 marrah lam yaftakir abada. Nigi Thomas salawat riya kali 500 sesuatu ni de nalolong ya saya aparisa letu mati. Betul nanti masagi na muiri tu atau tungeta. Buat dijaji de toto soge lopo tapi insyaallah ti malumu yar masagi na sedia ro. Ye atau tungenge. Ya koi pananunga wi kali 500 sesuatu. Ibagi pi 5 ni pura subuh siratu. Pura loro siratu. Pura asara siapa ibu? Siratu. Pura maghribi siratu si. Pura isya siratu si. Dan hadirin semulia yaitu kutu masalah pun Nabi ta letu yaitu salawata lengkap asata. Sehingga Nabi ta najepui ke hadirin semuliakan. Jadi yaitu Nabi ta Bapak Ibu ni salada yaitu narupa ki Nabi ta nade komega salawat talurialina. Jadi nanti di akhir itu tidak susah lagi kita memperkenalkan diri. Apa angka tu telu makanja ipapole na rekomelo ki na jepui nabita. Ya komelo ki nisan nabita angka telun rupa ipapole Bapak Ibu. Termasuk yang pertama adalah selalu kita bersalawat. Jadi ya kumasalawat kita perlu tu nabita. Wih, anggotaku boleh. Okay? Al-Muhajirin kampuna wasa tanya masih jina boleh al baranti ya kumateke koe ya tangkoli pasama nabi tangkat puli tangkoli koe ya. Letu hadirin semula salawat aku Nabi Muhammad SAW karena ada memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mantar sinin atau salawatna sinin atau salawat luri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya komelo kiritu nisan nabita loki siarai kuburuna. Wah. Kami lo umrah. Malah ko iya wite ko jamaah megan makuli-kuli pole umrah. Akala ya naso sak kata lunak pole. Oh alhamdulillah. Kalau nak ke kedua ni pulih haji. Do? Yeah. Jadi nasa Nabi Muhammad SAW man zara qabri ba'da mamati fa ka'anna mazarani fi hayati. Nigi lo siare kuburu kurimu remateku fada launa na siare ka riwat tutuku.
berarti ni sakit. Najapui ki nabi tanare koloki masyara ampe tu makadaki assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi ia patu men ipende di mata ya ko silempu ni kuburu na nabi ta. Ayo nama bila mu pikir mai assalamualaikum ya Rasulullah. Pana ada api. Angka kurtan rana. Kakuluki nama kada Muhammad Rasulullah. Nah, konir lampu na. O konir pende di mata makadaki assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamaka masari di suruna fung Allah Ta'ala. Itu. Jadi loke siarai Nabi Muhammad SAW bahkan kura pangadar kiasanna kura apa kiadar kiasanna ini nareku angka ki ku Mekah apalagi ki Madinah. Nah delo ni siarai Nabi Muhammad SAW bahkan maka Nabi wa malam yazurni nigi kita udah nalo siaraika majepu itu tahu na cacak si tungut-tungut. Wah, bahaya ini. Jadi ini menjadi dalil juga maka ternyata Nabi ta na palaluar itu ya sengi masyarakat kubur. Apa macam Nabi ta kongka ki Mekah atau Madinah nade dolo siara ini. Na benci ka na siaru tawero mana ka de na lomi kasih runtuh. Jadi kalau ki Mekah, kalau ki Madinah si boleh-boleh na tama ki korma siara oko kuburuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oko sedepek na raudah. Yeah. Sedepek na raudah. Yeah. Yang ketiga komelo ki newas sisa Nabi narupa Nabi sallallahu alaihi wasallam aja tapaja timam maulud. Selalu kita bermaulid. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara yang ditulis oleh seorang ulama Tarim Hadramaut, engkau kulanaruna rampen gutta makada setiap orang bermaulid hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang melihat secara langsung kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ko hadir Nabi ta ni seni. Hadir Nabi ta najapui Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Yaitu nasabari magi na baraka yang maulukan nasabah magi hadir Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu maulukan luar biasa barakahnya Bapak Ibu. Jangankan orang Islam yang bermaulid, kafir lagi maulud lolong barakah. Tega buktina Abu Lahab. Yaro Abu Lahab amurena Nabi ta masih surangi ambukna. Tapi dia bukan Islam, dia kafir Bapak Ibu saya muliakan. Kafir yaro Abu Lahab. Tempo na mate si tarupe la natinrona itala Abbas amurena to Nabi ta yaro surah to ambukna. Apa mega tu surna angkatala Hamzah. Ponggawana to mati syahid okko Jabal Uhud. Okko tu kuburu na lalero, kalau ki masyara ko Jabal Uhud, angka tu kurpala maluang, angka kur lalero seperti kotak, warna hitam itu batunya, okko ni lala monro kuburu na panguta Hamzah menurut, iaro pak jaga na kalau ki makutana. Saya dulu pernah tanya di situ, fen kabru Hamzah bin Abdul Muttalib. Akada kurul alur. Cuma dia menari semak kada tengai ga monro, biring ga monro, yang jelas ukur alur kota anur. Katu dita kurul alur ko celek-celek. Ya. Jadi hadirin saya muliakan, Yaro Abbas pure manipi siruntu Abu Lahab lalantin rona. Natanai selesuronna. Maga ni kadata tu. Aga kareba nasoe masesa maraji kadang. Tapi untuk nasa tungkat suasana ifarigengi pacalaku lelna kuburuku ye letu kama lima. Aga purna pogau pure mamaulu ikasisa selama tuona. Ikasisa bapur mamaulu ya Abu Lahab Bapak Ibu saya muliakan. Tungka aswaseneng
ifaringengi pacalan dari pungala ta'ala letu kamat lima. Kasyaga mamaulu anak roh ibu? Kasih jam ni. Kasih jam. Kega waktu mamaulu? Abu Lahab. Tempona angke Suwaiba al-Aslamiyah atana yaro Abu Lahab. Lok pudangnya Abu Lahab tempona jadi Nabi tak. Maka dah Abu Lahab. Weh, selama lempuni nureta telah Muhammad. Sebab itu Nabi tang kami menasana sebelum lahir sehingga pada saat dia lahir langsung ada namanya. Jadi mancaji tu agura Bapak Ibu, ya na angka melo anak-anak jaji pasal dengan memang ni asal. Aja pernah jaji pernah pasilat de kisah kiri kanan asal. Pasal dia memang ni. Ya ko makada ni hasil USG na, ya anak makunrai anak tabu. Pasal dia angin asang aga. Asal makunrai. Ai urane bu anak tamatu pasal dia angin asang urane. Tapi si boleh-boleh na angka Muhammad yolona. Nah sebab maka Nabi ta mawulida lahu mauludun. Nigi mimana atau angka anak yang ringi difunga ta'ala. Fasamahu Muhammadan tabarrukan bihi. Na luru na ringi asa yaro anak na urani. Muhammad sebagai apurio ditujunya sengi barakah. Maka Nabi ta kana huwa wa mauludu fil jannah. Engke rumatu anakna si batu dia pada jannat tamana surga. Kamu ganak tetalak Muhammad. Ha? Wah. Nah sampai ku cara nama kun remani anakku. Wah. Tapi ku cara ku makun remani anakta. Dia nak cowok cetar Muhammad. Ayah ku makun re anakta. Tajengan ni urane matu ke Muhammad asanna. Karena tu apa insyaallah ko mamesam-mesam nak tamakun rai pasti matu mamesam-mesam menitu ta urane. Cocok gak? Cocok. Iya terus ni ada ko mamesam-mesam nak ta urane pasti matu menitu ta mamesam-mesam to makun rai. Tapi nareko angka nata makun rai taroi siti yolona. Yaitu siti bahasa Arab. Dari kata sayyidati. Sayyidati itu dari siti itu dari kata sayyidati. Penggawaku sayyidati Khadijah. Sayyidati Aisyah. Sayyidati Fatimah. Tapi ini tahu sidrape maka daki siti. Jadi huruf S na minala, si bawah huruf ta. Padahal di situ sayyidati. Nah, ya Quran sayyidi, Sayyidi Ibrahim, Sayyidina Muhammad, kan begitu. Jadi aku makan itu siti, nah bahasa Arab itu. Ya ko angka bali bola, no biaru bali bola maka siti. Nah, berarti bahasa Arab itu Sayyidah, Sayyidati. Sini na tumaluk bingki hadir. Jadi nasabak liwa riona hadir semulakan Abu Lahab. Jadi nurena langsung nam maumulukan Nabi ta, nam maulukan Nabi ta. Tapi carana Abu Lahab mamaulu, nam merdekakan ya Suwaiba al-Aslamiyah, na papaja mancaji atas. Anda bebas sebebas-bebasnya. Tanya na idi atakku. Ia narubate nama maulu Abu Lahab. Ia rubawa sisangnya gangkan naritu tungka aswaseneng ifarigangi pacalan dari pungala ta'ala Bapak Ibu. Dikasih sama yang maulu. Nah ini kira-kira masih al-muhajirin dikasih ni maulu selamat woki. Kagak mengerang. Nah saya ide nabi ngeraya. Setiap tahun. Selama tu okey lah tu yewen ni Berarti Bapak Ibu, ya ko angka atau keburu na 70 tahun, berarti kasih akan Imam Maulud. Ya minimal 70 kali. Yeah. Tapi kalau tu ko ilham, tangkoli berarti 140
amolukan na hadireki. Sisa na loto nurut tarbiyah. Bah, dene serreking. Jadi itu perbandingan maka sedangkan sisa memang maulu lolongai baraka na kuburuna apalagi kumakuli-kuli ki maulu. Maka dah kitu kapang Pak manggi pali idi dia pada cara na bulah wa maulu. Oh memang. Karena di dalam Al-Qur'an itu tidak ada contoh yang diberikan oleh Allah maka dia kuma maulu ki mapakumu delina. Aga minasa pungatala maka mi bawang Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Pudangi Muhammad ummae maka dah sabari palebirana fuange nena sabari pamasena pengatala falyafrahu taro lalu itu macario-rio yariga benggembira rupa tauwe. Dega model na paguru pengatala. Jadi itu na sabari pada lain caranya tema maulu. Itu amul ke sebenarnya adalah wujud kesyukuran kita nasabah angkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ta prima leto batena maulu. Piko cara Nabi ta maulu ya ko so sedengi mapuasai. Amaulu tor ya ko Abu Lahab memerdekakan hamba sahaya. Amaulu kumuto senero. Ya to si di to baranti angka telok, angka soko dan sebagainya. Yaitu siko pambusuan kemarin kita ke memuju tengah bermaulid. Pakai nyar kurut apa? Angka pak genran. Pul itu di jalanan raya itu pul macet kendaraan kurui. Padahal batin itu memulu nasa magi. Demetoga ga model na pita pungalatala maka de kuma maulu ki makubo delena. Silakan bergembira ini na bawa piku carana. Na makanja ya kuma maulu ki bapak ibu samudiakan. Berarti hadir samudiakan ya ro amulkan Nabi ta luar biasa. Barakah itu. Nah, kita lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin sebelum masuk waktu subuh tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Tahun siari ya roh. Tahun 570 kata 71. Dan Nabi juga meninggal dunia pada hari Senin. Tanggal siaga juga 12 Rabiul Awal. Tahun 630. Jadi itu Nabi tak ya motoro sunan rejaji ya motoro sunan remate. Jadi nale padoma to matota makada ia tu biasa ta sedir patau agi non rejaji ia tu aso biasa non leli pamasina pengatala. Jadi tabi ibu, oh ibu, ya kunadapi ya swaja jingata hati-hati. Itu na sabar na reko nadapi waktu aja jingata deno kisah kekedo. Apa biasa tong kaya kunadapi so jajingana pwede na pajak goyang mala letu dan sebagainya. Mabok je, mabok. Tapa mate ki magani kira-kira hadir samudiakan. Mabok ni, mate mabok. Dina pajak makilong. Apalagi tiup lili Tony. Panjang umurnya. Dena marigaga maliki bepa. Tapi mangaribi pinapai kira iro bepae na pakai buka puasa. Tasuru anata. Puasa kina asoja jiganta. Arawepi matu napai kira iro bepa ga sanebu iro kue tar ya. Tanya kue tasa, kue tar. Arawepi na pesuruh mandri aro bapak ibu supaya napa ke buka puasa. Termasuk ini tematuata tabe ini ibu ini bapak ya komelo kimite sukses anakta ke depan insyaallah puasa ngangi aswa jajingan anakta. Ya kopi itu anakta
ikapito ki mapuasa na ta seminggu. Mama Deto makan tungkap minggu. Minimal sisa setahun. Ya? Oh, tak apa masih sih. Asal dia nak mana? Atau mungkin satu kali satu bulan. Insyaallah sukses anak insyaallah. Ya kong kata mato ade na paja mingranya swaja juga na anak-anak na puasanya swaja juga na yaro anak insyaallah. Sukses ya tumato anak ta. Wadi tanda-tanda ye. Apalagi tatambay Tony. Tungka purata mas sampai limatu aja tasalion rata tudang sangadina pura kita baca nata surah Al-Fatihah kapitu. Maka ila ruhi Muhammad agana? Ya Muhammad Fadil misalnya. Ya, hah? Ya Muhammad Sarwan ya ila ruhi Muhammad Sarwan bin. Ya, itu pu binna. Ni kan binna? Sarwan. Ya, misalnya bin Haji Muhammad misalnya. Syai'ul lillahil Fatihah. Ta bacangan ni kapito, insyaallah sukses ya tu anak ta. Barakatnya surah Al-Fatihah. Ia tu sinare komelo ki pamaca anak ta, insyaallah mal gampang. Malumo. Pamarjito tu kumatungkan anak. Masiri ka agam mangakui. Kung ka pertemuan, masiri ki, ni ka anak makatungko ya. Dia agam mete. Padahal kan ikut sudah pena rin. Tapi kung maca nata, wah den sama anak sa di mendre longi ako. Itepuan nata. Juara satu. Juara ini. Wih mendre. Ya. Piko caraan hadir sebenarnya kenare komilo kipa maca nata magampang. Kagak koe pak baluk galong. Pak baluk galong. Air galong, engka ko baranti. Loni baja tomato le pameman imaliwai. Pai galong. Aliki wasi galong kemudian sudah madece-dece kirimun di purata mak jenne. Kemudian tahu ka yaro patongko nero pasampona yaro galungi. Napa kitu dan tabacang yaro galungi Bismillahirrahmanirrahim. Wikapituratu arwa puluna enam. Muamma'ya. Detonale si jam. Tapa masiles yang gota Ia koma pesbui telujang nasa sinampak ni. Sila loku nasa telujang ni ro. Tapi ko bismillah sir tipiturato ro puna subhanallah. Makita nasa tu. Mareso-reso memang patut tahu Maka dia tulis ia tu saroe situru piresoe. Ia ko mareso ki insyaallah makanja wasilina. Insyaallah. Jeta bacangir. Napa tapi nungiro we anata seminggu mangolot. Iko di tatapur seminggu. Ia ko capu seminggu dek panama canata tambah sisi galo. Piturato siar pulunan ia ko capu ni dua galo de pada macana tak mati lima nemu figure ko sikole na taro tambah sisi galo mancaji telu galo ko capu ni telu galo ngede pada maca abian ni ko saloe abia sisa ni ko jembatan na ta tania na tahu ya manang ka tahu de sisa ni maca batuana insyaallah katu perubahan aja talampak bangan nata tasoro lopi-lopi loma pesantren pikuna di maca tasoro bami loma sekolah dena kay doangi pikona di maca
Neto ko mas kiwija-wija kidena o di mas sisi lalo tahu. Agya sa sisi lalo. Sisi lalo. Biasa kimita sisi lalo. Ya kumakai. Korawing biasa lalo. Tama kumatay dia. Ye, kumangaribi. Aja lalo ta motor de ta kacamata ta mahele korawing. Tama itu matata sisi. Magero sisi ko lalo Bapak Ibu lalo bawa midega bekas. Batuan na kung kawijata makuto midega ke bekas na. Dega bate na. Ye, sisi lalo mi. Mi kasana na tapi dega makiguna. Yan ang karocha. Alina sih. Yang bagus tu kamu kelebi engkanana kurjago mabang. Uy anak na yani itu. Engkanana kuro jago kusikole. Uy anak na yani itu. Itu yang bagus hadir sa budaya. Artinya apa kalau pura niat karesuma kuranata insyaallah minimal tu engka perubahan. Ayat sisi laluang anak tak. Ayat tu sinare kung kanana betak kaganan tak betak. Suruh lokot. Ya kung kanana tak betak angka papagurunan reguta ke Haji Abdul Malik Oko Belawang. Andalan na guru tayo. Kung kanana nasa betak ko tumay alir wanata. Tajapi wanata, tajapi ngatu way na patabacan makada afaghaira dinillah ya buguna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Yari bacaan surah Ali Imran ayat 83 kayak kalau tidak salah. Tabacang ironata insyaallah paja betak ya tu. Ia tu na nafake tau miloi mak gere sapi. Kaga pak gere sapi ko. Wah. Antara mua pisau na. Ia tu pisau bangkunge ya patunya sematara ya kuyalangi tisu. Na pikir mak ko alusuni, matara nito. Ya. Ia tu biasa napake to mire magere supaya tunduk sapi, ia ronda baca na panagesa. Na cepuca apa ampe di sapu-sapu tak cede sapi itu, angka na baca tu. Tapi kato biasa wita pina na sapu-sapu pina mangaru. Tabaca jolo yaro afaqira dinillahi ya baguna walahu asrama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Ya. Insyaallah. Sini na tumalab bingkah di kemudian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tanpa melewati alat kelamin ibunya. Bahkan sinina Nabi sinina surah lahir tidak melewati alat kelamin ibunya. Jadi itu nabi-nabi Bapak Ibu tidak ada yang lahir normal. Sesar mana yaitu Nabi ku jadi. Operasi sesar mana yaitu situng-tungan aja. Maka dah gitu kapan kan aga doktoro ahli bedah perwetir di munriban itu doktoro maka iga malaikat ahli kagak cau malaikat jadi dia gagah hadir sebenarnya Nabi lahir melalui alat kelamin ibunya semua sesar ayatuna tunasabari latu makokoi angkat telah operasi sesar. Dan anak yang lahir Bapak Ibu secara sesar biasanya tu angka kelebihan-kelebihannya. Agak kelebihannya biasa cerdas-cerdas yaitu otak anak makhluk model ini. Magi Bapak Ibu nasabah lalunna Nabi naula masumi tatanjere di buk nalino. Kegi lalu Nabi poli yolo mana yang poli wetana indona. Kecuali Nabi tak poli benring masuk dari perut ibunya Bapak Ibu. Makoro ajaji genar itu nabi-nabi hadir. Magi de na palabo koro Bapak Ibu pungala taala nasaba de na melo palabo tau kami na malabi rion rom macarepai. Itu kan tempat kotor. Tempat najis.
Dena mero palabe fong ngalatala rionro macarepai tau kamina malebie yaitu nabi-nabi nanne surona fong ngalatala. Kan itu kan tempat kotor. Namun rifuji. Hah? Ya. Jadi hadirin semuliakan itu ya. Jadi ero fong ngalatala dekna nampak lebih rituatanna ya sengin nabi si bawa suro. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tempo najaji Nabi ta langsung ya lakonene ritala Abdul Muttalib langsung itiwi tama ku masjid di Masjidil Haram. Bahkan sampai di dekat Ka'bah. Ya, sampai di dekat Ka'bah. Nika tiwi Nabi ta tam ku masjid yaitu nenena ritala Abdul Muttalib. Nah, pakutanana magyaruna Abdul Muttalib na tiwi po na tama ku masjid. Ternyata Bapak Ibu rahasiana adalah supaya ro nabita si puji masjid, si kontatina nabita si masjid sehingga kemudian tumbuh besar nanti de nama reji patuju lor masjid dan itu terbukti pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadi namanya mau pindah dina ko dia nak berjamaah ku masjid. Baka masesa pinadina komite na pade panatamo itu na sampayangi. Selalu dirindukan mesti. Kenapa? Nasabak ia naru onro pertama. Non renene na nabita tiwi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu anak Bapak Ibu, agi-agi onro pertama, onro tiwi itu yang akan berkesan dalam hatinya, dalam pemikirannya dan selalu dirindukan itu tempat Bapak Ibu. Jadi kanjakna Bapak Ibu, oh Ibu, ya kong kana tak jadi o ko rumah sakit atau ko puskesmas, kalau kita sudah mau kembali ke rumah tak ajak jolo tapat terwana ta letu ribolata sangadinna pura pi jolo tapalepa ku Masjid Al Muhajirin baranti ye palepa ye papare nambita ye kana kira-kira koe hadir pura na patama na ke masjid ye bunga jajina magai ini sengi ia naru kanjana kotolo mamaulu engka pak disengi lulungan engka pengalaman nah saya boleh na iya ko boleh na muasana nur tarbiyah boleh na al khairan mamaulu mamada ini oh de leto na bicara koro lete koro ya ko yoke mana matu mega pak disengeta mega to pasok kota lolongan padang kana katelok tak kana sokok tak kana aman itu balik tapi samana ya ro na yang kasokok ni ro bura ro kagak na ya bisa nero boleh nambah Mario. Iya Bapak Ibu. Sini na tumalab bingki hadir. Jadi matu tabi Bapak Ibu. Siapa tahu engkau kue matu atau engkau keluarga tak sementara di rumah sakit melahirkan. Ayo rumah tu kumakadani dokter Roy bisa maki pulang ibu sama anak. Alhamdulillah sehat-sehat nih Wita. Nanti itu Bapak Ibu ya ko lisu dari bolata pale palalu jolo ko masjid macawe pole bolata. Namun tanya Al Muhajirin. Ya kau tahu tangkoli, oh kau tu palepan. Aja na tu tangkoli lokoi. Ambil lalak dai. Hah? Agana. Oh, yolo. Taruh mas senang. Jadi nari kota palepan ya nata tapatama ko tapi yero patamenga nata ninina aja nandona magi nandona tani ndona saba yero makun raye watero indona de panawo ditama ko masjid karena masih dalam keadaan nifas ya ko nifas si makun raye de nawo ditama ko masjid ya terpaksa nenena aku raye
Siagai tanah ni makundai 60 nasona. Sedang 40 hari. Kami nak cek de, kami nak cinampa sijang. Jadi engkau tu makundai sijam yang pacin ni. Ya. Engkau tu 40 pasona. Tapi sebenarnya Bapak Ibu namu de penarap 40 pasona ko mapacin ni wajib tu mas sempajang. Makutul payun nak kunaliwan ni 60 nang kamu pa boleh itu bukan lagi ni pasasana darah lasa man itu ya. Wajib ni mas sempajang. Nah, kamu paje boleh taruh ni bisa bawa itu dia nak cuma wajib. Yaitu Bapak Ibu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kotama ni anak takwe masih je tapudan ni anak tak makade anak. Yene onrok kami na malabbir libu nalinu. Kalau mau anda sukses dunia sampai akhir apakan jakina atinulu kipai sangadil lori masih je monrok makbir jamai masam paja. Pasti anda sukses Bapak Ibu. Baka ya kawadingi tapat terusisa lokon rona imangi marima. Napatelo doanga apota. Ayane ka panakutanan. Telu pak doanga makanja ibu okuan anae. Lomorose di makadai fuang tapa macaya anakku pada acana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa iyan tu nabita dega kecau aca itu sebenarnya nabita. Magi malaikat guruna. Ini tetata masikola korilino deva gaga malaikat guruna. Ini nabita malaikat guruna. Jadi macam nabita. Yaitu nabita namu makboko ini setota wimundina. Jadi tu nabita riol ko makbere jame namu de nagili nabita ni semakadianu de ka hadir makbere jama. On wacana tu nabita sallallahu alaihi wasallam. Ya po di gili paki. Po di ga bitanggo tecet dia. Wah, ngari law begitu ya. Jadi telo doang nata yarga pota efo kasih paca apa macaya naku pada acana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, maka dekefuang tapakan jaki ampena anakku pada ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kagacau ampena Nabi tadi kagacau. Ya kena pada ni pengatala ampena anak si bawa pota selesai ni persoalannya itu. Dia enggak masalah ya. Apa magi Bapak Ibu, kenapa itu penting? Karena sekarang itu banyak anak-anak kita nakal. Engkai baru-baru ke Kolaka Timur, anak 10 tahun makun rai, melo lo mengaji kasih ele, legere yoko pada anak-anak, tapi urani tak ya pelakuna. Magi na di makoro angka informasi makada, iya ro garero anak makun ero kasih yunero, tuli nelle kele yaro anak uranebe na bulli silana tina le kele tina no ko sirun tina le kele si apa dia tina yaro nana uranero sebenarnya belum bisa dia membunuh tapi nasabak kang hati malo yaitu bahaya ko ilo atina tahu aja lalu tapa diri atina tahu madari tu makas ulang ayat tak kedah ya ko ya pudangnya ada dega gatek ni itu demi menemete tapi hati-hati nampak boleh mundi kimatu atau pengalataran palo hadirin semula itu bahaya jaja lalu tak diri atina pada terpato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malak dan najagai pinadin tahu ya atina tahu jangankan rupa tahu olok-olok lagi Nabi najagai perasaan na ye engka cokinna Nabi telah Muizzah, artinya muizzah itu yang disayangi. Jadi itu Nabi na puji moto tu cokie. Tapi hati-hati ki nasabak najis itu buluna ko tak dena ni. Dia kongkau rota masam pajang angka sujadata mega bulu cokinna alayar ya nasabak najis itu. Ya ko mak deke mupi ko landro alena tanya apa najisi. Tapi ko tak dena ni najis ini tu. Jadi hati-hati ki. Nasabak yaro cokiye deni andre.
kita tidak makan kucing. Hati-hati ki. Ia ro cokina Nabi ta mesa kebetulan jubah Nabi ta lenna we tapal ko matin ro yasa na jubah. Persis ko limanna jubah Nabi ta mun ro lew. Basa memang tung kacoki makoro. Yan ang kapakya lenna itapang ka kutumalak ko matin ro mangero-ngero. Melo ni tamo tu na sampajangi de panatalinga cokie. Melo ni fake jubana, melo ni napake jubana bita de panatalinga cokie. Nabi tidak mau mengganggu tidurnya itu kucing. Tasek keami penadinna na masulang atin na hadirin samuliakan. Aga pare na aga gauna nabita malasi sengi gonci nabita na panagonci macenne koro sidepe na cokie. Yang kana nakai mende jubai de nakedo cokie. Lakde na Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga perasaan itu kolo-kolo apalagi berupa tahu. Kira-kira ko ini ibu ya kong kajilba si sesata. Tapalen na korpura tasrika. Meli paklo ma maulu ke Masjid Al-Muhajirin. Tapang kacoki matin ro kuriasa na cia talinga. Aga tagaw kang ibu. Malam motoki goncing. Asa tania goncing. Pasarin walangi. Polo telu pasarin ni. Lubang panas tania pato. Mana kacoki ni ko ya. Ay malah demi masih salah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nare ko patau Bapak Ibu, malah na hargai Nabi ta najaga itu pidat binna itu padan nar patau. Engka hadirin semuanya Nabi ta, engka sahabat ma jenne salah-salang batina ma jenne. Nabi tidak langsung menegur maka dah tongko-tongko ni tu potong tu tanan ma jenne yang kena tutup. Tidak seperti itu. Piko pale batina Nabi ta tegur ya sahabat supaya coba batina ma jenne no bi pangutali. Wali. Tali hena loki mai. Loki korma jenne sedepe ni sahabat. Yar pangutali dia tu ni semakada aga je tujuan ni suruh kalau majenne lo ni majenne matangangi majenne Imam Ali karamul wajah yar sahabat na salah jenne na de na paja na tanga bateni Imam Ali majenne makadai deji utana pada bateku majenne si ba Imam Ali iya garo salah atau Imam Ali salah pangutali makada telah nanti tidak mungkin tu si ro Ali salah iya kapa salah Gangkan na Bapak Ibu na ulangi jenne na yaro tawe na papada jenne na panguta Imam Ali karramallahu wajah. Luar biasa batin na bita. Yan uritala makada yanre ulaun na taloe na deni repa ulina. Batin na bita je. Yanre ulaun na taloe na deri ini repa iritu ulina. Alusuna batena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dena pada ini tapai ipendiri bawa miatin na tahu. Na yeto ko pura ni mapet diatin na tahu, pura ni malo atin na tahu, namu mo liyatu deto na pada mabiasay. Makade ogi namu mo le buku to ni. Salah ni. Salah ni. Ya wadi jadi sewa ni ada tapi dia na pada biasa, ya biasa ya nasi dapat apa si cuke. Tapi si kebi. Sesana pura ni si salah dia na, tidak bama ni sama kemekor. Akhirnya tahu ya damai tapi gersang. Ya, damai tapi gersang. Maka jadi ada lalu itu taloi pinat dina pada terpatau. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya nabita itiwi tama ku masjid. Tatiwi anak tama ku masjid. Insyaallah nanti itu anak na puji lori masjid. Bakalena timok bikilo masjid nene ke ke masjid ki. Apa biasa tu tungkan nene makutulo masjid. Apo naman ni getang. Wen katoni tu nene nasa gaji apa de bana getal lima. Itu berkesan Bapak Ibu.
Makumutur na rekong kanana ya kumunga jaji bunga masipul rumah sakit langsung ipalepak ko Alfamart. Pasti tuli Alfamartna. Mama, Alfamart. Namu matindro ko to tapalalu yolon Alfamart tapataling. Apa itu tadi mama? Nasi Indomaret. Bukan. Anu itu nak. Orang mati di situ. Itu nih di teman-teman dari belayan anak. Milo lobot tinggi, nasa tomate milo na jokai. Aja lalu tapaguran ya tamak beli. Biasa tong kanana milo dui. Mama, milo ka meli kalajang. Ndak ada uang, habis. Apa waktu makalaja si mako kita tahu. Namun tu makalaja tu. Wah, jokani makna ko botingge tama nak ko kamarae na timpa la marie. Woi, 500 sebur duit celak mau mesa-mesa na lulung. Ai cocok ni. Dia gaga pun na ye. Pak makde mama ko nai tidak ada uang. Tidak ada uang. Berarti duit terdengi. Dia punana. Wah, ala nang ngeliat kalajang merak. 5 kalajang nang li. Angka ni rewen dona. Nah, ini kan male duit na mama. Saya bukan saya. Tanya ya mama, dia dah kawal duit tak. Mari boleh diga aku 500 sebuah. Iya tu 500 sebuah memang malai. Tapi tanya duit na mama. Apa makanya kiwana tidak ada uang. Berarti dia tak demi ye. Kanjasi saya ngelihat kalajang. Jadi aja tak boleh anak tak ibu. Tak mudahnya ada uana tapi buka untuk jajan. Mega milo yelina, milo kimelibali dan sebagainya pak. Dia tu takkan rem anak tuan. Mega mudah aja tak boleh jujur ke anak tak. Biasa tu kumelo lo mapasa induk na. Mama, kendo kumelo lo. No pasa na. Liang ngak pipang. Nah sayo nak si kantong. Si kantong matu liak ki. Wah, si senang kani mama na rewa. Lupa. Anak-anak lupa. Mama betul nang kani pipang Nono niritu induk na pole bemor Yasa bemor becak motor. Tanya bene monri. Pangkat tu maka dah pura simak bemor anggota. Betul pura simak bene monri. Ya. Bemor itu becak motor. Nono ni nona. Mama. Mana pipang? Asawe na dampak. Mate mana ni? Papalu pipang. Jadi peko na wat dine na pabeliana tanah ini dilatih angka pelatih na kumulata indo na pelatih pemohong jadi anak tapak belian jangan kiheran sesuai katunga surya sedang 5 mak dikana pak belian mana memang karena indo na pelatih internasional jadi aja tak boleh anak ibu ya ibu jujur ke anata. Kalau kita jujur kepada anata, insya Allah anata juga akan jujur. Malempu matu anata. Dia nak beli. Karena kita menanamkan jiwa kejujuran kepada anak kita Bapak Ibu. Sini natu malam bingkai hadir. Maka kita kapang yaro anata ke patami ke masjid ning kalinga gakong ke pudangi ning kalinga. Yaitu nasabari magi ibangnya nanek kubung jaji nasabak dia mendengar. Ya. Ibangi sebelah kanan, tak kamu sebelah kiri. Niga makanjak bangi selalu saya sampaikan makadang. Ini lalu ambuk nak bangi anak tak. Supaya malam mai suruh matu mingkalinga ada. Pak biasa tu kung kanana tani ambuk nak bangi biasa makat doa tiatu nana. Cia maring kalinga ada. Maka lalu tu matu anak cau kami tu ya nana muluan nana mana kamakun. Di season na kalinga ada, na maring kalinga ada. Ternyata ditelusuri, kada ini gak bangi biasa temu na jaya sa itania ya.
Tanya ya bang ye. Ni apa nak sedih bisa biasa ni geteng. Magi na sabak dei gaga kurang. Magi na dei gaga angkat biji ro ambuk na ro tempo na mero jaja nak na. Maka deh aja nanti mondo ko tu sedepe na benemu. Lo ko masalah dia tu na suanakmu, mero minta marasara sa benemu. Lo maka cukup. Pangkat tu biasa mako dia se ko baranti ibu dato ga mako rambu anak. Ye. Mau maka cukup. Lahir anaknya tidak ada orang azankan. Jadi itu ya. Tapi ako angka nak maka doa ti asal siruntuki baca maka da masya Allahu la quwata illa billah. Masya Allahu la quwata illa billah. Jadi harus baca nak ya. Nah terakhir tabaca inna ansana udah tulinna pada nak iram pebe ya supaya dia nak pangat dia nak tak letuk mati insyaallah. Bapak Ibu saya muliakan, intinya maka dia saya maulu ke migalak de barakana. Ya. Sehingga selama kapakulat tak, selama kemampuan tak, aja tapajar itu memaulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau bola tak baru amauluki. Engkau tahu tak baru amauluki. Engkau dompet tak baru amauluki. Engkau motor cas sampai dacas dia nama rigaga yang maulukan ya supaya betul-betul kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi angka kepada najapui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian kita bisa bersama nanti beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.